Orang dia. Balik orok-orok itu pen. Woi, balik situ balik ya. Woi, kolot. Kemana? Balik sih mau orang itu. Bang. Sepeting. Saburan tuh. Ceng balik lah balik. Iya, bekan. Orang kambekan. Orang sih. Gunung. Wah, nang anjing lapar ya. Atuh, dahar lah. Di dahar. Lapar di dahar. Nyatu. Anh là itu nyatunya gedang. Itu lain gedang, dangdur. Dangdur. Oh, itu gedang. Papaya. Papaya tupai keren ayo. Papale. Ke mana? Oh, tukang copet ayo. Ke mana? Iya, ada ngelang copetan ke siang. Jangan jauh-jauh, jangan guys, mata. Iya, kita mau ulah. Iya, ya berdosa. Ayo. Deh, bentuk kene mah. Ayo lah. Mana? Kamu mesek dulu. Separang telene aja gitu bener. Sugan bae aya buah nong kagak akarang. Cabe kurang alan cabe. Ini anu ka dia. Ada. Oh, bedak lu banget itu. Hilang enggak? Kembang enggak? Ya, kembang pucuk. Pucuk mede. Iya, ini gelapakan sia. Tỏ xíu cắt. Anh là đây. Sẽ tắt vào dưới nhỉ? Thế gì ghê? Đi, anh chưa với con khoai bài ạ. Vậy cả thì nghe đi xin gì đó chứ. Anh chỉ có chúng ta đi phá tu của anh đi con bé. Anh đi nung ấy đó. Thấy không? Si Cingge, sia di dia sudah ini. Nah, hanya kan center baik. Benar itu tadi. Ini kan gedang. Kalau si Cingge di hanya di baik di. Wah, tebel guys. Ngobrol. Ayo sini. Mana meureun teu balik-balik di. Nyaho di. Ayo. Woi. Sini ke mana? Baik. Di nyaman. Siap. Si Cicing atuh. Nyanyi lah. Terus Cicing. Cicing baik. Sianya. Oh, neng mau pindah HP. Lah, sianya. Saya mau ceritain. Cicing baik tuh kan. Ada dek aing. Cicing atuh. Dih, ka aing bae Herman aing mah. Si teh Cicing. Cicing. Dih, sumpah ieu mah. Woi, dah. Kita aing. Naon? Aing dieu. Di. Maya aing kis kerani hese tulun aing tuh ipa bodi tuh asup ieu. Pun. Dibalik atuh dorong lah kali itu tuh. Naon ngait? Tah dengan aing atuh hese tuh. Ih, bener. Ih, kumaha ieu? Tanya wae. Geran. Asa ka bakal nunggu pakai suku lah. Ulah pakai suku. Naon? Ih, atuh ieu na kena bonyok kena ulah aing na. Kita adi. Kak, ih. Cekuran. Ayangan sia. Aduh. Anjir, pensia. Tangan ya mah. Benerin tangan tuh. Tolong. Ayo. Duting tangan. Tangan yang unjak. Duk. Weh, tadi siang nelfon aing teh bener. Nelfon di mana aing? Kain ya, anu nelfon ya? Ke Celi. Iya tah, Celi ya. Itu tuh kurang naon itu Celi. Oh tuh, dari mau tuh. Ya. Nah, kencang biasa sih kencang. Oh. Blok we itu tah. Ulah aing katana. Katana ulah yang nempel. Oh, yang kegedang. Gedang nak untuk orang kan? Dia atuh turun saya nanya nak ka ulah aing kan. Ayo, ulah saya turun kan? Tuh. Nah, itu teman-teman tuh.
Weh kak, kosong nggak ngopi ya? Ngopi lan sih. Mau ya be? Bawa ke dia KB keluar kan? Tahun ke keluarga. Oh nanya be, KB. Kita ingin di kopi lan tuh kejar. Oh. Langel. Oh. Iya sedang mah, sih nunggu doang. Nah, kan, adik kan, nulis aja. WK atau gini menyeduh, ngeluk-ngelukin gitu. WK, lawan enak tuh. Jadi kopi tuh, ngeluk-ngelukin aing wae. Ini menyeduh, ngeluk-ngelukin aing bae. Naon itu? Weh, kasih yuk, panggil ku kumur-kumur goeng. Yang lama sih saya kak. Oh, naon tapi nak. Ada apa dokon lagi minum doh batuk. Pasiennya. Mantap, wih, mantap, Deh, sih kunaon? Kan kita jadi kopi om kok. ah, Sedek maling jambu. lain, Jambu. tuyul, Mana? anh mà mình có pocong luôn tuyul, bung itu tak, stone lah ya, Mana? tadi dendep, Naon gitu. tadi dendep, Coba berit, gua berit. dendep, Cuma aus gua. duduk dulu, getah tuh, akal lu lagi mah. Kita jadi kopi om kok. Ini kalau jambu babenya kan lain. Tadi bungkusan anu nelan aing dulu aing yo. Diburak we nya mabur. Aing mabur naing. Aing kira lah, tangonnya. Aku belum ya. Di mana ya? Tai teko. Woi. Teko. Wih. Si Alek begang sakit. Deh, siki. Udah sekolah makan dulu. Naon gua. Dek. Hi. Oh, ini jak Sadi yuk. Ki oro. Iya irungan tapi si orang orang tuh si dan balik ke imah nyampai tadi tuh si sampaian balik kiki bae balik iya tengah puting kieu siap pajar tuyul nih balik itu di anjing di nyangkut aing lagi. Woi balik sih, jangan masih jadi itu nyampai itu ke imah. Ya repot ini sih ya. Woi, curi. Ini sereman iya jadi lu tadi. Naon, serem naon sih? Serem naon? Naon naon? Tadi aing ngobrol dengan aku tuh sama orang. Oh tadi gue siapa maksudnya lain? Hah? Yang tadi sia cak sia ada tuyul tadi. Oh, itu tah. Lu tadi juga ayo ya. Sasita. Iya, itu mah orok dong lah. Nampak itunya, lapar. Oh iya laparnya biasanya tengah putih gitu sok kuluyuran. Betul nggak berbukan. Aneh kasih deh, ke pocong ke sieun, ke tuyul sieun.
Aing Aneh aing mah. aneh. Aing mah lensin, Kak. Ayo, Gila aing mah. gila kunaon? Gila, bisa yang suka aing. Aing enggak susuan man tuh. Bere. Yang suka yang aing ngelok aing peot. Atuh moal lah. Geus peot ieu. Tuh sampai bayi di tadi aing. Geus kudu ngira mun aya nongol di tewak we kurang tewak. Tewak. Karungan Oh. jual ka Patria. Oh, teriak. Aing nyawa sarung. Bak. Bakul ke bakul. Bisa bang. Enggak. Nah, ada kurang ya. Naon nu kurang? Kopi doang. Baturan mau. Naon baturna? Nyawa gitu. Itu ya apa? Hidunan. Ang di belum. Naon di beureum? Naon di beureum? Rokok. Mau lihat tuh, kopi jeung dia aing situ modal amat sih. Ang rokok naon? Promil. Oh, promil ke naon ya? Lanjut dah. Lanjut. Batuk bae ta, ngangin baygon. Yo, iya yo. Tenggorokan garing. Woi, Kak. Oh, sabun kesokan lagi. Tengah untung di lagi. Sisa ngajak orok saja. Serangan. Ida bang ngajak orok saja. Ayo wae sih mah. Serangan aing mah. Serangan di mana Ida orok? Serangan ieu teh kedeu. Lu tara komod. Ih, aing serangan sih mah dedelan sih ya, gua. Jangan mana kena? Manaan sih? Mana orok ta? Ih, aing serangan doang tuh. Ulah naon? Hi, itu sih digandung usia, guys. Oh. Aing ngelok lah. Itu sih atusnya ieu turunkeun heulan ke. Dulu kenaan meureun, aing serangan. Sih kan apa deui bilang. Iya. Korek. Oh, Yo, ayo, Bang. apa dia? Oh, beli sama tang. Terus ya, ih, anak batu di bawaan mah belum. Di. Wah, rokok mana ya? Wih, begitu. Tuh kan hibat tuh. Woi, siapa sih ya? Itu dikenyak-kenyana. Wah, ketek ya. Wah, ketek mah ya. Ketek mah. Woi, ketek. Woi, kawan. Wah, belum sih ini. Anak batur. Dinaon kan yuk. Nih, pae mah. Eng sing kasalakeun lah. Udah balik.